Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kunut subuh. Kunut subuh dan dalil-dalil tentang kunut subuh. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang kami anut dan yang dianut juga oleh ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Ramli, Imam Khatib Syarbaini, Imam Zakaria Al-Ansari dan lain-lainnya, bahawa hukum membaca doa kunut dalam sembahyang subuh pada i'tidal rakaat yang kedua adalah sunat ab'ad, diberi pahala yang mengerjakannya dan tidak diberi pahala sekalian yang meninggalkannya. Tersebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah pada jilid ketiga halaman 504. Begini. Mazhabuna annahu yustahabbul kunutu fiha sawa'un nazalat nadilatun am lam tanzil. Wa bihadza qala aksaru salaf wa man ba'dahum aw katsirun minhum wa mimman qala bihi Abu Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibnu Abbas wal Bara'u bin Adzib radhiyallahu anhu. Artinya dalam mazhab kita, yakni mazhab Imam Syafi'i, sunat hukumnya membaca doa kunut dalam sembahyang subuh itu, baik pada ketika turunnya bala atau tidak. Ini adalah pendapat yang banyak dari ulama-ulama salaf, atau katakanlah yang paling banyak, dan juga pendapat ulama-ulama yang belakang, ulama-ulama salaf itu. Di antaranya yang berpendapat serupa ini adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Bara bin Azib radhiyallahu an. Dalam keterangan Imam Nawawi ini dapat difahamkan bahawa sahabat-sahabat Nabi yang utama semuanya membaca kunut subuh, dan para sahabat ini adalah hujjatul ummah, pemimpin umat Islam yang harus diikuti oleh segenap umat Islam. Adapun dalil-dalil fatwa ini adalah tentang kunut subuh ini banyak dalil-dalilnya. Tersebut dalam kitab hadis begini. An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanata syahran yad'u alaihim summa taraka. Fa amma fi subhi falam yazal yakunutu hatta farakat dunia. Yang artinya dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan mendoakan celaka bagi orang-orang itu. Kemudian kunut itu ditinggalkan beliau. Adapun di waktu subuh maka beliau selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Darul Qutni. Kitab Baihaqi jilid 2 halaman 200. Penjelasan hadis ini ialah bahawa dulu ada orang yang membunuh sahabat-sahabat Nabi sebanyak laki-laki 70 orang. Nabi sangat terharu mendapat kabar itu dan beliau mendoa kepada Tuhan dalam kunut subuh supaya orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat beliau itu dicelakakan. Kemudian kunut mendoakan celaka ini dihentikan
karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu, hai Muhammad, dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau menghukum mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Jadi berdasarkan itu Rasulullah berhenti mendoakan celaka orang yang membunuh orang Islam. Tapi Rasulullah terus melaksanakan doa kunut subuh sampai beliau wafat. Tersebut dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrugha fi salatil fajri minal qiraati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu summa yaqulu wa huwa qa'imun Allahumma anjil wildanil walidi wa salamah ibni Hisham wa Ayyash ibni Abi Ri'as ilah sampai akhirnya. Jadi Abu Hurairah beliau berkata, adalah Rasulullah SAW berkata, pada ketika selesai daripada Fatihah dan takbir, beliau mengangkat kepalanya mendengar bagi orang-orang mujinya, hai Tuhan kami, buatmu segala pujian. Kemudian beliau berdoa sambil berdiri, ya Allah, bebaskanlah Walid pulang. Itu termasuk juga bahagian daripada dalil kunut subuh. Maka teranglah bahawa yang ditinggalkan Nabi yang tersebut dalam hadis Baihaqi itu ialah kunut nazilah. Jadi kunut nazilah yang ditinggalkan oleh Nabi adalah kunut subuh yang biasa dengan doa Allahumma dini sampai akhirnya tetap dikerjakan Nabi sampai beliau meninggal. Pengertian ini dikuatkan dengan sebuah hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim. Begini, An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'i min ahya'il arabi summa tarakahu. Jadi dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan sesudah rukuk memintakan celaka bagi sebuah suku dari Arab Badui. Kemudian Nabi meninggalkan kunut itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jelas yang ditinggalkan oleh Nabi adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh. Adapun kunut subuh, Rasulullah terus mengerjakannya sampai Rasulullah wafat seperti hadis Anas tadi. Jadi jelaslah bahawa kunut subuh itu adalah sunat. Tersebut juga dalam kitab hadis An Ibni Abbas wa ghairihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum haza du'a liyad'u bihi fil kunuti min salati subhi. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kami doa yang akan dibaca dalam kunut pada sembahyang subuh. Maka ia sebutkan Allahumma dini sampai akhirnya. Jadi itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi salati subuhi fi raka'ati tsaniyati rafa'a yadahi fayad'u bi hadza du'a Allahumma dini fi man hadait ila akhirih, hingga akhirnya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk dalam sembahyang subuh pada rakaat yang kedua, mengangkat dua tangannya dan mendoa dengan doa ini, Allahumma dini fi man hadai, sampai akhir. Hadis riwayat Imam Hakim dan beliau katakan ini hadis sahih. Jadi jelas yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan kunut subuh. Dalam hadis yang lain, An Ibni Abbas radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subuhi wa fil witri laili biha ulai kalimat Allahumma hdini ila akhirih.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada sembahyang subuh dan pada sembahyang witir malam dengan kalimat-kalimat ini Allah mahdini sampai akhirnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Lihat juzuk 2 halaman 210. Maka dengan dalil-dalil ini nyatalah bahawa hadis-hadis kunut itu tersebut dalam kitab-kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i dan Baihaqi, dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya, banyak hadis-hadis yang lain tentang kunut subuh. Maka oleh karena itu kunut subuh itu berdasarkan daripada pemahaman hadis-hadis tersebut, maka kunut di waktu subuh itu adalah sunat muakkad, sunat amat yang dianjurkan. Adapun pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i banyak. Untuk diketahui baik juga kami untuk diketahui banyak, maka kami coba sebutkan satu persatu. Dalam kitab pada juzuk 1 halaman 205 berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, wala kunuta fi syai'in minas salawati illa subha illa an tanzila nadila fayakunutu fi kulliha insya'al imam. Tiada kunut dalam sembahyang selain daripada sembahyang subuh, kecuali kalau ada bala maka boleh kunut di sembahyang-sembahyang lain kalau imam menyukai. Maksud beliau adalah bahawa kunut hanya dilakukan dalam sembahyang subuh, bukan dalam sembahyang 4 waktu yang lain, kecuali kalau turunnya bala apabila imam memerintahkannya. Dalam kitab Syarah Muhadzab pada juzuk 3 halaman 492 berkata pengarangnya, iaitu Imam Nawawi rahimahullah, wa sunnatu fi salati subuhi ayat kunuta fi rakaati saniyati lima rawah Anas. Dan adalah sunnah Nabi kunut pada sembahyang subuh pada rakaat yang kedua berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an. Itu juga salah satu dalil. Dan banyak lagi. Antara lain dalam kitab I'anatul Talibin, jilid 1, juzuk 1 halaman 158, iaitu karangan Syekh Said Al-Bakri Asyata. Beliau berkata, wa sunna kunutu bi subahi ay lima saha annahu sallallahu alaihi wasallam madzala yakunutu hatta farakat dunia. Perkataannya dan sunat kunut pada solat subuh berdasarkan hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut sampai beliau meninggal dunia. Dalam kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajid juga wa yustahabbu kunutu fi subhi. Dalam kitab Al-Mahalli jilid juzuk 1 halaman 157, wa yusannu kunutu fi i'tidali thaniyati subhi wa huwa Allah mahdini fi man hadait ila akhiri. Dan sunat kunut pada i'tidal rakaat subuh kedua, iaitu Allah mahdina. Dan dalam kitab Bujairimi juzuk 2 halaman 44 juga, dan juga dalam kitab Nihayatul Zain halaman 66. Banyak semua kitab-kitab dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat melaksanakan kunut subuh. Itu semua berdasarkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas, daripada Bukhari, Muslim dan sebagainya. Maka oleh karena itu, yakinlah saudaraku dimanapun anda berada, kunut subuh itu sunat yang dianjurkan untuk kita baca di setiap solat subuh kita, berdasarkan daripada hadis-hadis yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga berdasarkan daripada pendapat-pendapat sahabat dan ulama-ulama yang muktabar di seluruh penjuru dunia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hamba yang fakir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.